Megatronov veliki plan. Građani Central Citya, kao novoizabranom gradonačelniku, velika mi je čast otvoriti ovaj pogon za solarnu energiju, koji je velikodušno darovao moj protivnik u kampanji, gospodin Schauenberger. Premda sam ga pobjedio, u neki bi rekli, gorkoj utrci, ja mu skidam kapu. Budite uvjereni, gradonačelniče, moj doprinos je tek počeo. A sada proglašavam ovaj pogon Decepticoni. Dobro, zagrizli su. Posade tenkova, pripremite se za borbu. Naučimo ih što je strah. Zanemarite ljude! Napunite energetske kocke! Ovdje nema energije. Ovo je zamka! Berger je uzeo zakon u svoje ruke. Ponovo! Zovite mi autobote! Pogodili su nas! Hvala nebesima, autoboti! Kako se usuđuju uplitati? Autoboti, preobražaj! Zadrži zadnju naredbu, Prime. Želim baciti malo mraka na predmet. Ne vidim. Panika će te dotoči, Dirč. Pogodi Starscreama prije nego uzleti. Trast, pomozi mi! Okusite smrt, autoboti. Zeznuli ste mi sistem za navođenje. Decepticoni, povlačenje! Dakle, izgleda da smo im pokazali Spike. Pokazali ste to i nama i svima ovdje, Bumblebee. Bravo! Opustite se, narode, sve ide u rok službe. Uživam u laskanju. Ali galama me iritira. Optimus Prime, želio bih službeno odlikovati sve autobote u gradskoj vijećnici. Bilo je i vrijeme, uvaženi gospodine. Da nije bilo njih, ja bih bio junak. Van! Želim razmišljati. Da, gospodine Berger. Moram pronaći drugačiji put do slave. Što? Straža! Pozdrav, gospodine Berger. Vjerujem da vam let nije bio previše neugodan. Možda me prepoznajete. Ja sam Megatron, vođa Decepticona. Ja sam veliki čovjek u ovom kraju, ako mi naudite. Platit ćete to. Nauditi vama, gospodine Berger, želim vam pomoći. Boli me kad vidim čovjeka vaše očigledne izvrsnosti zavedenog autobotskom promidžbom. Autobotska promidžba? Vidite, toliko vam je njome ispran mozak da čak i ne sumnjate kako su oni zli, a mi dobri.
Snaga odnosa s javnošću. Očekujete li da vam povjerujem? Ne još. Teško je strgnuti veo neznanja. Ali ako vam pružim dokaz, hoćete li iskoristiti svoju moć i utjecaj da nam pomognete? Pretpostavimo da govorite istinu. Što ja imam od toga? Sve ovo što vidite, cijeli grad, bit će vaš. Prvo morate dokazati da su autoboti zli. I hoću. Dirči, odvedi našeg prijatelja kući. Moja cijena je 2 grada. Nema granice onom što možete dobiti ako nam se pridružite. Napuhana, naivna luda. Misli da će on biti kralj, ali nikad neće biti ništa više od pijuna. Spusti se ovdje. Sveti, dajte kamere. Radnici još nisu ovdje. To nam daje dovoljno vremena da isušimo skroz ovo naftno polje. Još jedna pljačka za koju će optužiti Decepticone. Autoboti kradu energiju. Megatron je bio u pravu. Snimajte dalje. Moramo napasti Optimusa. Hoćeš li da ih slistim? Učini nešto. Što, na primjer? Čekaj, možda još imamo nade. Decepticoni! Ha! Raznesi ih, Megatrone! Decepticoni! Napad! Decepticoni! Uništite ih, autoboti! Sa zadovoljstvom! Pokvarili ste nam planove zadnji put, Decepticoni! Moj Giros! Osvetit ću vam se! Nema šanse. Nećeš nam opet ugroziti ugled Prime! Danas će zemlja saznati istinu! Odustanimo! Dok još možemo. Dosta, Megatrone, ja odustajem! Mr. Berger, vjerujete li mi sada? Da, Megatrone, imam sve snimljeno na traku da svijet vidi. Ne vraćajte se! Hej, dečki, pogledajte. Berger je ispustio jednu od svojih kamera. Načinimo neki kućni snimak. Nema više snimanja, moramo vratiti ovu traku Bergeru. Sadrži vrijedne dokaze. Autoboti! Tako treba! Autoboti, preobražaj. Nisam znao da ljudi imaju tako dobar ukus. Građani Central Citya, kao vašem novoizabranom gradonačelniku, velika mi je čast službeno otvoriti ovaj pogon solarne energije. Oprostite, krivi govor. Građani Central Citya, velika mi je čast. Ali, gospodine Berger, ne mogu prekinuti gradonačelnika s vašom trakom.
Ako vam je stalo do vašeg posla, sjetit ćete se tko je vlasnik ove mreže. I sada, prije nego što ćemo službeno odlikovati ove plemenite autobote, dopustite mi da vam prikažem njihovu junačku akciju jučer u solarnoj elektrani. To nije solarna elektrana, to je naftno polje. Dobri zemljani, govori vam Megatron. Zahvalan sam na pruženoj prilici da razotkrijem autobote do golog metala, što oni jesu. Što to pokušava izvesti? Pogledajte pažljivo i vidite istinu. Ja to ne vjerujem. To je nemoguće. Pokaži drugu traku. Očigledna krivotvorina, ljudi to nikada neće povjerovati. Ova traka, čuvana uz veliki rizik, pokazuje zašto smo mi Decepticoni djelovali iracionalno povremeno. Ovaj uređaj će čak i plemenite pretvoriti u zle. Isprobajmo ga. Što je to bilo? Ne znam, ali iznenada osjećam potrebu da kradem energiju i da uništavam. Ovo je važno. Možda je šala. Konačno nudim vam i ovaj posljednji dokaz. Tajno snimljen u stožeru Autobota. A kad nam budu potpuno vjerovali, kad Decepticoni nestanu, proglasit ćemo zemlju našom. Stavljaju riječi u tvoja usta. Idemo, Prime. Idemo s ovim do kraja. Nemojmo žuriti, samo bismo uletjeli njima u ruke. Gospodine gradonačelniče, ne vjerujete zaista ovim snimcima, zar ne? Osobno ne, ali kao gradonačelnik moram razmotriti svaku mogućnost. Žao mi je, ali nemojte se udaljavati. Vraćamo se u stožer. Tamo ćete nas naći. Lupani, prevaranti! Sram vas bilo! Autoboti, idite doma! Nezahvalnici! Autoboti, preobražaj! Idemo odavde! Čekaj nas, Optimuse! Idemo s vama. Izdajice! Spike, Sparkplug, Chip, hvala vam na povjerenju. Šogavi, ljubitelji autobota! Znao sam da će se ljudi jednog dana okrenuti protiv nas. Oni su tako nepouzdani stvorovi. Niži oblik života. Nisam siguran, Sunstreak. Neki moji najbolji prijatelji su ljudi. Hvala, Bumblebee. Moramo razotkriti ovu prijevaru Decepticona. Ali kako? Teletranov signal upozorenja. Vanjski sigurnosni znak. Daj vizualno, Vičak. Autoboti, ovdje Sean Berger. Predajte se odmah. Razoružajte se i predajte. Veliki Cybertrone. Dakle, se ne možeš pridružiti instituciji. Idemo zgaziti tenkove. Nipošto! Zaustavi, ne smijemo se spuštati na njihovu razinu. Megatroni nas neće tako lako poraziti. Predat ćemo se samo službenom predstavniku zakona, Bergeru. Optimus Prime, govori gradonačelnik. Svi ste uhićeni. Ponavljam, svi autoboti su uhićeni. Autoboti, uhićeni ste! Autoboti, uhićeni ste! Predajte se mirno! Ovo je podvala. Samo reci Prime i mi ćemo... Ironhide, govorim predaja. Ironhide, govorim predaja. Autoboti, ne pružajte otpor. Preobrazite se i opalite motore. Uskočite, društvo. Potrebna nam je sva moralna podrška koju možemo dobiti. Želim vjerovati da ste nevini autoboti, ali istina mora biti utvrđena kroz zakonski postupak. Dobro, kaži im što bilo.
samo neka se predaju. Autoboti, slijedite moju vojsku! Slušajte njegove naredbe, autoboti! Ovo je ponižavajuće. Samo se nadam da Prime zna što čini. Nadam se da si u krivu, Berger. Nadam se da si u krivu. A vi, gospodine, kakvo je vaše mišljenje? Jesu li autoboti nevini ili krivi? I ja sam mislio da su ti metalni tipovi u redu, znate, ali kad sam vidio one snimke... Hvala vam, gospodine. A sada još jedno mišljenje. Predugo su ovi roboti imali previše moći na ovom planetu. Sada riješimo se ovih nametljivih zvijeri zauvijek! Vjerujem da ćete oprostiti ovaj upad, časni sude. Molim vas, nastavite suđenje. Naravno, Megatrone. A sada, gospodine Berger, što ste govorili? Da, časni sude. Bio sam prisutan kad su autoboti pljačkali naftne izvore. Gledao sam ih vlastitim očima kako izrađuju energetske kocke. Nešto me zbilja muči u Bergerovom svjedočenju. A nisam siguran, ali pokušaj ih ukrasti dok se ja vratim. Kakva je to? Rage, zostavi ga. Znao sam da nešto smrdi. Autoboti se nisu uopće preobražavali. Ali to još nije dokaz. Ha, ova bi maska prevarila i Primeovog tvorca! Starscream, ovo je dokazuje da su autoboti nevini. Moram se vratiti natrag na suđenje. Nakon pažljivog razmatranja dokaza donio sam odluku. Čekajte, časni sude. Moj prijatelj donosi još dokaza. Otač pravde ne prestaje se okretati radi djece. Žao mi je reći da smo već zaključili suđenje. Odluka je ovog suda da su optuženi krivi prema optužnici. Nije istina! Nije! Stvarno, to je... Nismo mi krivi! Osuđeni ste na progonstvo sa zemlje zauvijek. Ma to je... Časne sude, poštovat ćemo odluku ovog suda i pokoriti joj se. Jako ljubazno od vas što ste pribavili svemirski brod, gospodine Berger. Beznačajna svota da se riješimo ovih opasnih robota. Zar ne možete ništa učiniti, Optimus Prime? Nipošto. Bilo što da poduzmemo, sada bi se smatralo našim priznanjem krivice. Ukrcajte se u raketu! Ali kamo ćete otići? Nekamo, Čip. Možda čak na Cybertron. Kamo god odemo, nedostajat ćete nam. Ti, Spike, Sparplak, bili ste istinski prijatelji. Gdje je Spike? Još uvijek traži dokaze. Valjda je sad prekasno za njih. Pitam se što bi se dogodilo da se izbori održavaju danas. Tvoja šutnja sa vlašću će te uništiti, Berger. Smiješno. Ne izgleda mi tako s mjesta gdje sam ja.
radim ovdje? I kad ću dobiti svoju nagradu? Obećao si mi 3 grada. Budeš trpljiv. Prvo dolazi moja nagrada. Ne razumijem. Sada ništa ne može spasiti Autobote. Uništio sam njihove kompjuterske komunikacijske uređaje i usmjerio ih prema suncu. Sjedinit ću se u zaboravu.